Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing dimanapun anda berada. Kita sekarang mau mancing lagi guys. Kita mancing di daerah Kawung guys. Orang ngomong ya Kawung. Mantap tuh guys, tinggal di spot lah. Indah dia, suasana pagi hari sangat indah. Semoga banyak strike hari ini guys, doakan aja. Oke, nggak perlu lama, langsung aja kita mancing guys. Cekibrot. Strike. Tuh, aing teu moal serok Aing di tonggolan ya. Anjing. Salam. Darman strike guys. Tong di kanu sisikeun. Mak datang tong. Ulah badak ya. Alah kita colok kompor euy. Kateraskeun. Ya encan we bogel. Aya euy lauk teh euy. Mamam euy. Mamam ya. Makan ya. Mamam ieu mah. Mantap. Cok kodok gimana? Coba saya hilang ke kamera. Coba guys. Ih, siap. Colok. Coba guys. Mantap gitu, mantap. Sip. Madot wis naik guys. Jalan. Selangan pagi, mantap. Pusingan di kedua emang ya. Tinggal aing gel. Mantap nice. Ih. Mantap. Kalau. Guys. Mamam. Guys. Tinggal aing gel. Aduh. Guys. Mantap. Bang Laris pemuka lawang. Mantap. Guys, gila guys, mantap. Mamam guys, mamam. Alhamdulillah guys, strike kedua guys, mantap. Strike guys. Strike ke Martin. Guys, serak. Lepas yuk. Kan goblok aing teu menang. Strike guys. Woi.
Bogel, mantap. Bogel mantap, lepas jari. Wih, mantap. Mantap, Abon. Badotan ka guys. Baik guys, badotan euy. Coba ningali heula ikannya. Bisa ya. Oh, guys. Mantap. Mantap, guys. Si anu di bagong, si bagong ke batur. Terus dah si urang A. Hei, guys, Mang Darman lagi. Strike Mang Darman. Tap. Hei, lah guys. Kamera. Lagi guys. Oke guys, mancingnya sampai di sini dulu guys. Sekarang sudah jam 3 sore guys. Kita mau pulang guys. Soalnya mau berbuka puasa di rumah guys. Kita langsung aja cek hasil akhir daerah Kawung, Paranggombong. Oke. Kita cek kojanya Mang Darman guys. Mana Mang Darman? Kojana. Lihat guys. Dapat. Wih, badotan guys. Wih. Badot. Yang anak hiji guys. Nah. Dapat 2 ekor guys. Lumayan lah, ayo bakal sahur. Mantap. Bang Martin. Kojana Bang Martin. Mana koja Bang Martin? Oh, diharap guys. Tingali guys. Wih, badot. Tekan dulu dah guys, tingali. Dapat 2 ekor juga guys. Lindung aja anaknya guys. Udah lumayan lah. Ayo bekal buka. Sekarang kita cek kojanya Mang Bogel. Mang Bogel. Kojanya mana Mang Bogel? Dicek dulu. Hei. Di bagong aja. Aduh. Guys, ternyata Mang Bogel di bedol. Aduh, oke. Sekarang cek koja saya guys. Ini koja saya guys. Dapat 2 ekor guys. Nah guys, 2 ekor jelot. Mantap lah. Kayak terborongin budak. Oke. Sekian dulu video dari saya guys. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Terima kasih.